Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Jolahil Choacue at Cosquitzin, Ninkela Kulbal, Hunsus Kuchik Selaka Hela in Solok Salisantilhu, La in Saralux, Ut, Nakatkuch Penny, Chiruli Hunkamokain. Lishholumi Katsulbal Chiruli Kutanain, Nashje, Lisantilhu, Ut Lial. Sachishhuni li evangelios ho akui sachishhuni lisantilhu nakataw chanrunak lisantilhu naraka kambal reishtaw balikyal utkaru kishtele qagwa Jesús chirish lisantilhu salihu Juan capítulo 5 versículo 38 ut 39 nashje chimuko she imil tali ratin salech ol shpanakin kane ke pap likitaklak chak shban La neke hej ol chistzol bal chi us sa lisantilhu, shpanak neke koshlaştaw bal lijunelik tu am chisa, ha lisantilhu na atinak chikuish. A utla inga neke rachchalk kuikin re ta kwan re tu am. Utchanru ki atinak liqaqwa Jesús chirish lisantilhu, salihu Juan capítulo 5 versículo 38 to 40 nashye. Chimuko she imil tali ratin sa lech ol, shbanak inka neke pap likitaklak chak shban. La neke hej ol chistzol bal chi us sa lisantilhu, shbanak neke koshlash taw bali khonelik yu am chisa. Ha lisantilhu na atinak chikwish. A utla inka neke rachchalk kwikin re te taw yu am. Arin liqaqwa Jesús yo chi atinak chirish nak ebla judíos nekeshkesh olep chishpapankili ratin liqaqwa Dios hanem nekeshkoshlanak rikina in teshtaw lijunelik yuam utyalaq kwi abanan nakliyal ki kulak sashyanqeb nakliyal kwan chirueb inga keshnawru kaut nakinga keshnawru liqaqwa Jesús keshtikibsh tseqtanankil chalen nakkerilru nakkulak sashyanqeb keshkaqali Na balep chikli versículo lineke atinak chirish lishkulunik liqaqwa Jesús manaqlish tsaqlikhik ru chishkhunil likaruta kulmang. Sahun lihona liqaqwa Jesús yo chi atinak rikineb lipoyana utkishye hain utchirish lishkwaklikhikeb chi yo likamenaq maika erilom sa lisantilhu likishye li diosere Mateo 22:31. Hoganak kishbanu liqwa Zacarías lishchukwa liqwa Juan li profet laqkubsin elha kirokseh kwi lisantilhu manaqkishkhultika litzibam ilchaq chirish naqakshkojik liqaqwa Jesús salihu Hechos 1:16 nashye eshkwaskuitzin tentosh tsaqlok ru li parkwank akye bilchaq sa lisantilhu shban lisantil musiqeh ha inki atinak chishtumal re laqtabit chirish la Judas ha likik amoksh beheb like chapok re li Jesús chan Hechos 1:16. Eblishtzolum liqaqwa Jesús nekeshnawaj kwi naqtento naqtaakul manqain. Ustatimil yokeb chishtawbal ru, habanan ke kulak chishtawbal ru chitsaqal reru. Atkwaskuitzin, lisantilhu maqwa jun liyaltasalhu litkut traxnin qalebru na leb joeb li ciencias naqayere inka. Habankwan shnin qalebru na leb li inka nekeshtawru chimuko epli kwankeptash kwankilal manak shnin qalebrush na lebeb científicos naqayebre likwan sa lisantilhu li inka akhwal cha akhrakh lishtawalru kholi kholi jal usta kwankep shnin qalebru li na leb lima hunkwa toruk chishtawbal sa halanep chiktasalhu lisantilhu li ratin liqaqwa Dios ha akhun lihu li nashkut tsaqal liqabe nashkut chaqu parten totoshik partaqataw liqajuam kuinaqaq lijuam qasikaq uthain naqataw sashkaba liqaqwa Jesús utlaat manakapa baqwi chishkhuni li ratin liqaqwa Dios qaqaq liqachol chirish qaqaq liqachol chishsolbal utaantishkut chiqushnin qalebru na leb khonashelihu Jeremías 33:3 Andio shakwe naqshinakoch beni chiru lehunk amoka in saliqaqajela in solok salisantilhu la in saralux ut nkela uqbal renaqtinakoch beni sahun chikreheb liqaqajel